إلا الله يعني من شاتي دم اعتراف دكام عقيدة وبيروباور موايكا أو خالقي دروستي كردوين وهمو بونوري دروس كردوه بس تنها أو حق شايستي أو إما عبدي أو بين أو بفرستين لقل أو كسي ترنا فرستين زليل وملكتي كسي ترنا بين بس عبدي أبي. Well, the first part, أشهد أن لا إله إلا الله. You say أشهد أن لا إله إلا الله. I testify that there is no God worthy of worship except Allah. Allah in Islam means God. So that means you are worshipping the God who is the only one worthy of worship. There are many other gods people are worshipping, or they claiming they should they be God, but they are not true God. So the only true God is Allah, which we worship. بڵێ باوەڕ بەوە دەهێنی کە تەنها ئەڵڵا کە خالقە ئەو شایستەی پەرستنە یا پێ دوایە پەرستراوێکی تر هەبێ شایستە بێ عەبدایەتی بۆ بکەی زەلیل بی بۆی. So you believe that he is the only one to be lonely worshipped, or you believe that in any other gods you worship beside him? وەڵام He's asking you. Oh, sorry. No, just the one. just the one. إذن كواتا سي أشهد أن لا إله إلا الله. أو بشي يكم توابو. That's the first part of the testimony. بشي دوم وأشهد أن محمدا رسول الله يعني من اعتراف ذكام عقيدة موايا شايتي دم كالله كمعبودي حقا نردراوي چي ناردو بو اوي رقاي راست ما نشان بدا اويش محمد عليه الصلاة والسلام. The second part of the testimony, you say that I believe and I testify that Muhammad is his final messenger and his slave, his servants. So I believe that Muhammad is his messenger. That means he is the one who carried the message of God to the people. And I testify and I believe that him being the true prophet and a true messenger of God. كبرازدانري همو پیغمبران ولقل پیغمبران براي وجاواز نين. He is because this is a major part of our faith that we must believe in the prophecy and the prophethood of all the previous prophets, including Jesus. بويا إيمان هناند بمحمد عليه الصلاة والسلام معناه أولية تورقد لموسى لعيسى لبيغمبرين تربيته ودبي إيماند بهموي هبه هموي تخوش بيه. So there is no way in Islam that you can hate any other prophets before him. You have to love and believe in all the previous prophets sent by God. يلا استقبله وأشهد. And this is the second part of the testimony. You say وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنت مسلم. يلا بس تتوقي لك قلبتين بقى. يلا. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. يلا ما شاء الله. You my brother. الحمد لله الحمد لله. اللهم تقبل منا اللهم ثبته على دينك يا رب العالمين. خواهي قورة يجيرك لسر آينك يا رب العالمين. خواهي قورة بمسلماني بيجيني بمسلماني بمريني يا رب. آمين يا ربي. خواهي قورة استقامت بيشبه مش بدايت. أنا طبعا Now you are true brother. كاكي من ولا ولد تبع من بعوض لتودم. بارك الله فيك. وانا كاشي في بلا شرقين هاي خوي كوري الله الناس لا وكيم في بلا كالن تاتو بلاي بيمي ممكن خوش ماندوي و بوك بيجيك لهم حسابي. We love you because of Allah.
لەمە دووە هەموو ئیمانداران هەموو مسلمانان برای تۆن خۆشیان دەوێت. All the Muslims are now your brother, and they love you. تا ئێستا تۆ تەنها بوویت سەرگەردان بوویت لەمە دووە تۆ نا هەموو مسلمانان کەسی تۆن خۆشەویستی تۆن و لەسەر ڕێگای خۆی گەورەت. You're now, you were before lonely, maybe, but now you have got so many brothers around you, and you are loved by God as well. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لما همو كسي يكترين خوشويست يكترين راستين لقل يكترين إن شاء الله. All the believers, females and males, are kind of brothers and supporting each other. They love each other. أما إتا إستا أما عقيدة وبيرو باوابو. إستا أركيك لسنة واجبك روجانا هين جار أجبتي لنواش. بوشي بو الصلاة وبيوندي وعلاقات لقل خوا بردوان به. Connections, the connection between you and God is the prayer in Islam. I don't know if you've seen Muslims praying a lot on a daily basis. If we pray 5 times a day, and it is like stronger the connections between you and God, then the stronger the relationship and the love between you and Him. So if you make that weaker by missing or forgetting. وربيان قاتە بەهەشتەوە ژیانێکی خۆشتر و بەردەوام و نەبڕاوە. ئەو کەسانش کە خراپ بوون، مجرم بوون، زاڵم بوون، خوێنڕێژ و پیس بوون، ئەوانش خۆی گەورە عقوبەیاندا و سزایان بدە. One of the main parts of faith is believing in the day of judgment, the life after death, or the resurrection day. It is that day when everybody will be resurrected and will stand in front of God, and God will make judgment between them. Those who were doing good will be rewarded, and those who did bad, they will be punished. نوشكردن لەگەڵ هەندێک تعلیماتی ئیسلام بە ئاسانی تەرجمە کراوە لێرە ئینشاءڵڵا دوایی فێر دەکەن و بیخوێنەوە بەس ئەوە بزانە ئیسلام قورس نییە. ئیسلام وامەزانە ئەرکێکە یعنی ژیانمان لێ تەسک دەکا لێمان ناخۆش دەکا لێمان قورس دەکا نە. ئیسلام یعنی سەعادەت و ڕاحەت و ئیسراحات ئینشاءڵڵا دڵخۆشبوون و بەختەوەربوون لە ژیانی دنیا و لە قیامەتدا ئینشاءڵڵا. Islam, the Sheikh, saying that you might have or heard or saw some things about Islam which may show a difficulty or anything like that. But the religion of God, which is Islam, is easy, and it is really the only and the main way of happiness in this life and the hereafter. گرنگ ئەوەیە تۆ ڕەفاقەتی کەسی موسڵمان کەیت کە لە دینەکەی تێگەیشتوو بێ ئینشاءڵڵا
نەک لە ئیعلام و ئەخبار و ئەو جۆرە شتانە کە بە خەراب باسی ئیسلام دەکرێت وابزانیەوە ئیسلامە. ئیسلام ئەوە نییە. ئیسلام منهجەکەی بریتێ لە قورئان کەلامی خوایە لەلایەن خواوە هاتووە لەگەڵ حەدیث. ئەوە ئینشاءڵڵا دائیمەن ئیسلام لەوە وەرگرە نەک لە ئیعلام کە زۆربەی درۆیە.